Ikaze kuri DOSSIER ANALYTIQUE bakunzi ba semugeshi bayingana ndetse n'abakunda geopolitique. Turi ku isabato bifuriza weekend nziza n'isabato nziza ku badventiste umunsi wa karindwi ndetse n'abandi bukwemera gutandukanye. Reka turaranganya amaso dusubire mu burasirazuba bwo hagati aho reba ko wakoze kuri subscribe gatanu ku kandi amakuru n'ibiganiro byacu bigiye bibasha kugiriraho igihe. Na kindi kiri kuvugwa ni Iran iri gutekereza ko yahagarika by'igihe kirekire by'ibiganiro kujyana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngirebe ko intambara irambye cyane muri kariya karere yakirwaho akadomo. Ibi rero bishingiye ku bitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi w'ejo mu mujyi wa Sirki. Ni ibitero byakurikiranye no kwihora gukomeye cyane kwa Iran baga bitero ku bigo bya gisirikare bya Amerika muri Bahrain ndetse umujinya bawerekeza mu bunigo bwa Hormuz. Bamaze kurasa ku mato arenga abiri hariya mu bunigo bwa Hormuz. Byose turaje tubyinjiremo. N'umujyi ukomeye cyane wa Sirki uri mu gace k'intara ya Hormozgan, nimwe mu ntara zimenyerewe cyane ndetse binazwi ko IRGC cya gisirikare cy'imindura amatwara kirinda ubutegetsi bwa Kisilamu muri Iran gifitemo ibigo byinshi bya gisirikare. Sinibyo gusa kuko nujya kureba muri uyu mujyi wa Sirki na myaka myinshi ishize IRGC ishami rirwanira mu mazi rifunguye ikigo cyiswe Shahed Lahbal Naval Base kiri hano mu mujyi wa Sirki. Binatekerezwa ko rwose ibitero bya Amerika nakabuza byagabwe hano muri iki gice. Ni gice kandi kiri strategique kuko nk'uyu mujyi wa Sirki ni umujyi uri hafi y'ubunigo bwa Hormuz neza rwose usa nk'uri gusohoka mu gice cya Iran ugana mu kigobe cya Oman. Ni umujyi birumvikana uri hafi y'ibice by'ingenzi nk'iki kirwa cya Qashem kiri hafi aho ndetse na Hormuz birumvikana iri hafi aho. Ibi rero byose kiguzi cyangwa se ingaruka z'ibi byose ni Iran iri gutekereza ko yakikura mu biganiro. Reka tuze turebe possibility se birashoboka feasibility ubushoboke bw'ingingo n'ubuhe niki butegetsi bw'i Washington buri kuvuga kuri iyi ngingo. Ese Hormuz igiye kongera ifungwe? Byose turaza kubicamo rwose. Turajya gusoza iki kiganiro wamaze gushira amatsiko ndetse unamenye nyine aho biri kwerekeza. Hanyuma rero indi ngingo iri buze kudufasha kumva impamvu rwose guhuza kwa Amerika na Iran bikirimo ibihato. Umuyobozi wa Hezbollah Sheikh Naim Qassem yavuze ko iby'amasezerano y'i Washington byitwa ko yagezweho. Amasezerano rwose ngo n'amasezerano ndabivuga gute mu ijambo rimwe, ni ukuvuga yakoresheje ijambo humiliating, disgraceful ndetse na illegitimate. Bwabyo ni yemewe, tesha agaciro ndetse rwose harimo n'ubushinyaguzi n'amasezerano muri make Hezbollah tigeze yishimira. Hanyuma uyu mugabo uyoboye Hezbollah yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran ibijyanye n'ibyo bari kumvikana kuri aka gahenge ari byo bigomba gukorwa bigatandukana n'amasezerano. Ni ukuvuga ngo ya ngingo Iran yasabye yuko nihabwa agahenge bizakomatanya na Hezbollah na Liban na Hezbollah the same. Naim Qassem uyoboye Hezbollah yabonye ko ariyo nzira nziza kuko ibyo gufata Israel bakaba amasezerano cyangwa se biganiro hagati yabo na Liban ubwabyo yavuze ko n'umundi n'ahandi bigomba guhengamira ni ku ruhande rwa Tel Aviv cyangwa se rwa Israeli. Ariko buriya hari imvugo ivuga ngo ukiza abavandimwe ararama akareba hejuru. Nk'umunyamakuru w'umusesenguzi nta bushobozi budasanzwe mfite bwo kwitambika hagati ya Iran, Hezbollah na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo nkora nge no gushaka amakuru nkaza tukayaganiraho tunabihuza n'ibibera iwacu n'ingaruka bigira ku isahani iwacu mu rugo. Ariko icyo Sheikh Naim Qassem uyoboye Hezbollah avuga sinemeranya nawe, n'ubwo iyo ngingo avuga rwose isa nkaho igoranye. Ndabisobanura igoranye ite kugira tujye dusubira kuri ya ngingo yacu, ariko niraza kudufasha kuyinjiramo. Aremeza ko
ibyaganwa hagati y'Amerika na Iran ari byo byubahirizwa, ubwo no kuvuga ngo niba Iran tarashweho na Liban bijyane. Ariko nuza kureba icyo Israel ivuga ikora muri Lebanon, ntabwo uri buze kugihuza n'ibitero bibise Epic Fury bari kugaba muri Iran. Nushaka isano uri buze kuyibura, ari nayo mpamvu mu gihe cyose Lebanon cyangwa se Liban ikiri imwe mu ngingo zigomba kureberwaho no kugenderwaho kugira ngo hubahirizwe cyangwa se intambara ishyirwaho akadomo. I repeat again, ndongera mbisubiremo, nago ibi bitero cyangwa se ibi by'amasezerano bizigera na rimwe bigerwaho. I repeat again, mu gihe cyose Lebanon gishaka gushingirwaho ku biganirwa hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran, ni mwitega amasezerano cyangwa se guhosha kw'intambara vuba aha. Icyo rero mvuga nemeranya nawe ni ikihe? Nemera ko Hezbollah, Liban na Israel bikwiye kuganira ukwabo, Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakaganira ukwabo, iyi ngingo ya Liban igakurwamo, otherwise bizarema generational conflicts, kuko Trump asa nk'uwirwariye icyitwa hero syndrome. Iyi psychology isobanura ko ubu bwoko bw'iyi ndwara, reka nyite indwara, ahanini ifata umuntu watwawe no guhimbazwa cyangwa se no gusingizwa, kuvugwa. Ariko ahanini noneho ni hero syndrome ibera mbi, nuko abayikora ari nabo barema, no kuvuga ngo umuntu araza akarema ibyago, intambara, uburwayi n'ibindi, akagaruka nk'umurengezi. Trump rero usa nkaho akeneye ko izina rye rwose risigara mu bitabo, akajya yigishwa mu mashuri n'amasomo ya politiki. Ntabwo byagukundira bwana Sheikh Naim Qassem mu cyubahiro cyose nkugomba. Hanyuma rero impamvu nabanje kuvuga kuri Hezbollah nicyo bari kuvuga ku masezerano y'I Washington, kwari kugira ngo turebe ese ubundi Iran iraza kwikura muri aya masezerano bikunde. Uti rero byatewe n'iki? Byari ku munsi w'ejo nibwo CENTCOM, murabona ko ari mu masaha rwose 20 ashize, ubwo hano i Kigali mu Rwanda twari mu masaha y'itangazo rishyirwa hanze, byari mu masaha buriya yisangahe saa 4 hafi saa 5. Hanyuma rero CENTCOM yavuze ko yagabye ibitero tariki 26 bikomeye cyane. Ibyo bitero bakaba barabigabye nyuma yuko hari ibindi bitero byagabwe ku mato, ni ku bwato bw'ubucuruzi bwacaga mu bunigo bwa Hormuz. Bakemeza ko indege zabo zarashe ububiko bwa misile ndetse n'amadrone bwa Iran, ndetse banangiza systeme z'ikoranabuhanga. Nyuma yuko Iran yari yarashe ubwato bwa MV Ever Rovery, byari tariki 25, ubwo byari kuwa 4, ikaba yarabikoze igabye igitero cya drone. Ubu bwato bukaba bwari bufite idarapo rya Singapore, bwari buri guca mu bunigo bwa Hormuz bugana ku byambu bya Oman ubwo Iran yagabaga bino bitero. Hanyuma ibi rero byose ngo ntago byari byo kwihanganira, kuko ubwabyo byese bifatwa nko kwangiza ibyemeranyijweho. Hanyuma rero CENTCOM ikemeza ko imyitwarire ngitenye cy'Abanya-Iran ari nayo ikomeje gushyira mu byago ibyemeranyijweho, ndetse ngo CENTCOM izakomeza gutanga inzira, no kuvuga ngo ni inzira itekanye amata ashobora gucamo. Hanyuma ngo n'igisirikare cy'Amerika kiracyari muri kara gace kugira ngo kizere ko ibyo bemeranyijwe na Iran bikorwa byubaha kandi bishyirwa mu bikorwa neza. Ngiyi impamvu CENTCOM yagabye ibitero. Tugaruke rero hano, impamvu Iran iri kugaba ibitero ku mato y'ubucuruzi muri Hormuz ni iyihe? First of all,
muri ziriya ngingo 14 zemeranyijweho harimo ingingo ivuga ko ibijyanye n'inzira zo mu bunigo bwa Hormuz bigomba kugengwa na IRGC ari igomba gutanga inzira ikanakurikirana buri kimwe cyose kibera kubera ko bashyize kiguzi naho guca muri Hormuz ari ubuntu byiswe service fee bamaze kwishyiraho barayisetinze. Hanyuma rero uku kwemeza ko guca hari ubwabyo ari ikiguzi ndetse ari IRGC igomba gutanga inzira nago byumvikana neza ko biyicariye Washington batwawe na ya hero syndrome isa nkaho yabangiye kuko iyi Hormuz bari gupfa. Mbibutse ko mbere y'ibitero iyi Hormuz yari ifunguye ndetse na n'ikiguzi cyari kiriho ku mato yose y'ubucuruzi hacaga. Mu yandi magambo wakeneraga serivisi mu bunigo bwa Hormuz yaratambukaga rwose nta kibazo na kimwe. Hanyuma bisa nkaho iyi Hormuz kuyifungura uwo ari we wese uzatuma ifungurwa azitwa intwari y'isi ya hero syndrome nababwiraga. Nyamara mbere yuko bagaba ibyo bitero byatumye ubunigo bwa Hormuz bufungwa, iyi Hormuz yari ifunguye. Uraje uteza ikibazo uranagarutse nk'umucunguzi kugira ngo uvugwe wandike cyangwa se uhimbazwe. Ngibyo rero biri kubera hara mu bunigo bwa Hormuz. Hanyuma nk'ibisanzwe murabizi ko IRGC amategeko y'abamedi n'abaperesi, ariko ubu turavuga abaperesi kuko abamedi bahindutse Iraq, twivugira abaperesi bemeza ko amategeko yabo ari nagamburuzwa. Nk'ibisanzwe bahise nabo bagaba ibitero nk'ibyo ku bigo bya gisirikare bya Amerika biri muri Bahrain. Ibigo bya Amerika biri muri Bahrain byarashweho nko gusubiza ku bitero nyine bagabye ku mujyi wa Sirki, wa mujyi nabasobanuriye ibirindiro bya IRGC. Ubu tuvugana rero Iran iri gutekereza kubihagaritse aya masezerano. Birashoboka nibishoboka ya feasibility ari nayo dusorezaho. Actually bisa nkaho Iran yateye ikirenge kigana mu biganiro. Kubyikuramo burundu nibishoboka, kandi haracyarimo ingingo zimwe na zimwe zizatuma rwose bakomeza kugabwaho ibitero. Igisubizo rero gikubiye hano. Iran, IRGC n'indi mitwe ya gisirikare mushaka uko mwubaka ubushobozi bwa kirimbuzi, niho igisubizo gishingiye. Hanyuma bashimire mwese mukunda DOSSIER ANALYTIQUE. Nge Mugesha Bayingana. Blessings over blessings. Imana ibishimire cyane.